Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 12. Mabalin nga adda, wenno saan nga umanay ti taraon ti trabahador, ngam naimas ti turog na iti agpatnag. Ngam saan a makaturog ti baknang, gapo iti panang pampanunot na iti ado asanikwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Oh, balikid ka, balikid. Ay, sanak ngamin na makaturog. Nagtumar ka mo't iti sleeping pills mo. Ay, jakman mo. Jaklat ta makaturog. Tila ngamin pampanunutem. Ado ngamin ti pampanunutek. Saan ang maikat dito'y panunot ko dagiti nagado aparikot? Ala, pilitem ti maturog. Maiparit kan katiag puyat ko na ti doktor mo. Ay, nanay, aldaw kaya man. Ay, ilakay, agriing kan. Nay, awan mo ti asawak dito idami. Napananangatan. Bumangon akman. Lakay, ayan mon. Adak, dito yung kusina. Aglutluto ka? Ay, una. Tamasa pataamangan. Tamapan-tamanan agtrabaho. Ay, di nakpay rin ni Ingmod. Sana bale Tanasapa ka matlataan, agri. Ala, isagana mo ti pamigatan ta. Tamasapa ka mapan agtrabaho ijay dakkel abalay. Naungot jay madam ko ijay. Saan na kano akayat amaladawak asumrag? Agtimplakan iti kapem. Tay prito pay daytoy si daanta. Ala nga rod, lakay. Good morning, madam. Adda akon, madam. Apay nga aprosam day tamuging mo, anakakidam ka, madam. Ay. Nasakit ka di day taulong. Sana ka nakaturog iti rabi. Nay, apay nga, madam. Anya ti pampanunutang. Kat nagdakkel to, pay day ti balayaw. Ado pay tilugan yaw. Ada pay negosyo yaw kan ni sir. Anya nga ti problema, madam. Ingka di jay trabahom. Di nakpakibyangan. Nagatua saom. Aywan, madam. Ay, pasensya kan, madam. Agluto ka iti pangaldawan mikin ni sir mo. Wan, madam. Nana! Asino ka? Pasensya ka, Nana. Siyak ni Vilma. Siyak ti paralinis da dito Nakitutakpay. Ay siyak mat ni nanam mileng para luto akmat ditoy. Madama ak ngaglinlinis ijay silad da sir kan, ma'am. Idinaangot ko tilutlutuin nyo. Katkala at anarik naktibisin ko. Ay talaga na imas da ito'y lutlutwag Ngam, saan tayo mat asidaan da ita? Da sir laang kan, ma'am, timang sida iti da ita. Nay, di la mabalin aramanan ta ko ma. Ay na, di da kayat, Nana. Kayat da nga ipakan iti aso tinatirdada amakan. Ay unay matan no kasta. Nabiit kayo pa'y ngamin dito'y. Iso adiyo ang muda kita. Sa dala ipakanday takada tayo no adda buot nan. Ay nagmadimatan nga ugali daytan. Iso adi kay mangmangan kadagita adda di taref, Nana. Ay. No diyo kayat nga agsakit ti tiyan nyo. Nabayagan dagita dita. Natawunan dan. Anya! Apay adi kamot mangan. Ay, awan ganas ko amangan. Manuna bulan nakasta ka. Saan ka makaturog iti rabii? Saan ka pa makapangpangan? Urayag tumarak iti pangpaimas iti makan. Jaklat ta makamangan. Naimas met ti luto ti kabarbaro nga inalam para luto. Anya tinagan na. Ayabam, tadamagam no anya tinagan na. Umay ka man dito ikabsat. Awon, sir. Anya ka diti kasapulan niyo, sir. Damagak lang tinagan mo. Anya tinagan mo?
Miling, sir. Magustuak ti lutom. Angam ni madam mo, awan ganas na amangan. Nay, apay ngay madam, ta saan ka mat makapangan? Kayat ko ta ginana. Ala, sikan ti makaamo dito'y lamisaan, Miling. Itulod ko ni madam mo iti sa ledmi. Wan, sir. Pakanan nyo dagiti aso. Dagito'y saan mi ama ibos. Ipakanyo kadakwada. Wan, madam. Kanan takit di dagiti dada. Apay nga ipakanta ka dagiti aso, kat adamat dugfod da. Nungay maamuan da, nana. Saan da maamuan? Anya kat adanag mun aya. Ayan ka di damam kan, sir. Aginanada ka no. Kaslamat ngamin kanayon anabannog ni madam. Saan pa'y makapangpanganon? Kasano ngamin, nana? Problema na tipan naturog na. Saan makaturturog? Ay, iso day tanti ko nakat. Apay ngamin aya. Ay, nanana, kasta dagiti babaknang. Pampanunutan da ngamin dagiti kinabaknang da. Siya, nagmayat ti turog ko. Gapo iti bannog ko ang nagtrabaho. No sumangpot ak ija balay may, maturog akong adagos. Agpada tayo, nana. Ay, sige lang. Makanta. Ibusan ta da ito natin dadasarkan, ma'am. Ammo yun, nana. Nagado tinagibusan iti sleeping pills ijay silad ni ma'am. Agtumtumar iti sleeping pills? Tapno makaturog. Ngam kasla saan matlat na makaturog. Ay, narigat ti saan ang makaturog iti rabi Talagang agsakit ti ulo. Ay, kurang dan sa ngamin iti kararag. Ay, pudno da ita. Saan dan samat ngamin na makimismisa? Kasano mang amin, nana. Kwarta ti Diyos da. Hala, bayam idan. Tinapatag. Naragsaktan trabaho. Kan mayat ti tuturugan tayo. Milina, agring ka, Milina. Anya ti oras daya. Alas 7 na iti rabi Nakaluto akaw na. Isu amangantan. Manong nga oras nakaturog ak? 2 nga oras. Itay simangpat ka iti alas 5. Inturog mo. Tako naman nabannog ka. Mala, bumangon ka ang tamang rabiitan. Hala nga rod lakay. Intamanganan tamabisinak matan. Maya titaray tinegosyo ta. Isuasa na rumbang agpanunot ka ti anyaman. Nagadungamin itan dagiti ka kompetensya ta. Saan dalata maartapan tinegosyo ta. Tanabayagan day jay. Adoon dagiti kliyente ta. Kasta ka di. Isuasan ka unay agpampanunot. Ti panunutam kit di. Jay nabayagan na plan-planuen ta apan nagturta ijay Europe. May sapay day ta pampanunutak. No pumanaw ta. Asino ti agbati dito'y balay? Amumat nga ado ti mabalin amatakaw dito'y. Dagiti alahas ko anagado. Dagiti antik agamit ta. Nangina dagita no ilako da. Kasano makapag-enjoy kay ti biyag mo no dagita mo ti pampanunutem. Jak mapagpiaran dagiti katulong. Kasla plan-planwan dati mang patay kanyak. Anya? Oh, si kakit dimet. Apay ngagpanunot ka iti kasta. Agtalag ka iti padamatao. Dagiti katulong mo, takawan da ka. Imposible ang mapasamak da ita. Oh, narumwarak dito'y balay. Mabutangak, amangan no adamang kidnap kanyak. Wano adamang hold up kanyak. Ay, awantal na ti panunot ko. La. Ay, mas lulot-lutwag. Ma'am. Ay, apay, madam. Ada ka di pa ipaluto yo kanyak. Agkan-kanta ka kabayatan ti panaglut-lutom. Un, madam. Naragsakak nga meheng. Apaya naragsak ka? Naragsakak nga agserserbi kada kayo kan ni sir. Kan talaga ang sumak nga agluto, madam. Dahito'y tiliwliwak iti biyag kaw.
Uray kalaag sala-sala itay. Ay, amok nga minti agsumba, madam. At dapay oras mo nga agsumba. Ay na, madam. Dagiti apukok tinangisoro kanya nga agsumba. Kaya tiyo ka di nga agsumba tayo dito'y balayaw. Anya, sumurot kayo kanya nga agsumba? Ay, wag, agsumba tayo man kada madam. Ni madam, maawis mo nga tang agsumba. Ay, wag, kaya't nadayjay. Ay, may mayat kit din, no agsumba ni mami yun. Barang maksayanti kina seryoso na. Mapagsumbayo kit din day jay. Ay. Alauna ti sumba, ah. Awan, sige, agsumba tayo. Sige. Sige, madam, kasta. Kaslag salsala ka, kasta. Ay na, sana nagsamo ta makasurot. Tuladan na kami laeng, ma'am. Lipasan tayo day ta music. Ano ti mapaspasamak dito eh? Agsumsumba kami. Kaya't mo ka diti makisumba. Ha? Ay, mayat, sir. Padasan yaw. Oh my cancer. Agsumba tayo. Nanay. Di nakbuyo din Diyan mo ti agsala. Irugi tayo manan. Tada ni sir, a partner tayo. Ay, kasta unay alingat ko nagsala. Huray siya ka. Hanggang nagmayat gayam tirik na. Nalaing gaya masumala, dagiti katulong ta. Anya ti panagkunam. Kanayunen tayon ti agsumba dito'y balay. Si kaman lakay. Ano siya? Kayat ko. Good morning, sir. Nakasaganan ti kapiyaw. Agyaman nakmiling. Ningay, madam. Itimpla ka di ti kapina. Nakaturog pa ilang ni mam mo. Itaman pa'y anaaldawan. Mayat ngamin titurog na idirabi. Ay, kasta ka di, sir. Nakatulong sa kinkuan at ipanagsumba na. Nasaya no kasta, sir. San pa na nagtumar iti sleeping pills na? Iso nga awisan yung tumanan nga agsumba dito'y balay, ha? Wan, sir. Adto'y tiinsaganak akanan nyo kan ni sir, ma'am. Saan amangan dito'y balay ni Seryo ita? Ay, no kasta. Agmay-maysa kayo nga ron amangan, madam. Diyak makapangan no agmay-maysaak. Ayapam di kadwam taglalang lang tayo amangan. Kaya't da kami akalangan amangan, madam. Wan, tapno at akadwak. Ay, kababain mo't Ay, maudi kami tulatan amangan, madam. Pangaasim, Melina. Ayapam di kadwam tatalo tayo amangan. Diyak maibus na gito'y insaganam amakan. Naragsak gayam timangan no ado tayo. Ayun, ma'am. Sapay na imas da ito inluto ni Nana Melina akanin tayo. Ewan, kasta ngamin ti paglaingak, ti aglutaw. Ay, ado tikinan ko ita. Tanaragsak kayo akalangan namangan. Talaga akasta, madam. Bakit? Agriing ka ang tamangantan. Bakit? Badi tiri kenak lakay. Nay, nabara kang agpaisaw. Jaksa pa ilaang sumrakinton bikat. Tama nga no maakaran ni madam iti sakit ko. Andakan kaday ta, bakit? Mapukpukaw ti may sa aset nga alahas ko. Anya? Saan mo tan asimrak ni Melina ita? Kaya't mo asawan, iso tinangala? Kunakon kat, narigat tagtalak kadagiti katulong. Nakigayumak lakadakwada, tinakawan na kon. Di kag panunot iti kasta. Di mo, no apay asan asimrak ni Miling. Kat asino kumapay ti sabali anang ala. Apay asan asimrak ita.
Madam, masakit ni Melina. Iswasaan asimrek ita. Anday jay si Laid, madam. Inala na ti may sa aset nga alahas ko. Ha? Ay, saan na maaramid day ta, madam? Idarum ko no di na iruwar dagiti alahas ko. Saan nyo kumamat apabasulan ti asawa ka? Tauray ka ano man. Saan na nga aramid ti agtakaw, madam? Ammo ti Diyos, saan na at tinakaw ti alahas mo? Ay, jak manen nakaturog gapo iti kapapanunot ko kadagiti alahas ko. Dahito ka iti mapukpukaw nga alahas mo ako nam. Ha? Awan! Iso dagita, nakabiro kam. Iti kabinet mo, nalipatam lang tinangi kabilam. Tinulbakak kataday jay. Oh, sapay pinabasol ko adagos ni Melina. Ala, ingkakid daw iti dispensar ken kuana. Nasaya at daat at tao. Sanak manen anak katurog idirabi, gapo iti kapapanunot ko kadagitang alahas. Ay, uwan lakay. Agkidawak iti pamakawan kin ni Melina. Gapo iti panang pabasol ko kan kuana, iti dinamat inaramin. Agaramid latay tinasaya tapno awan pagparikutan ken pakasikuran iti biag. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.